awungene Patreon. Hey, yawu. Bantu abakethu budzala bungihlinzele etibini la. Budzala bungihlinzele etibini. Naba bonjinela baba bathe bayathinta lapha bayathinta. Sisemshikashikeni wekunilethela lihlelo SiSwati Sami Bungimi Bami elicapho lami. Sise The Lion King Studio. Kuyashikanekwa ke enhlendani sisentela wena nje ukuthi ukhona ukuthi uthole into letisezingene ungasitholi siwabile uyacilongwa lapha nalapha nanguke na network nayabambiselena labo sophekula dikhuni bangafuni sivele emoyeni sinetihloko ke letiningi letinye futhi lesiphiwa ngini elihlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami elicapho lami lo laceleni ngiyabuka nje ukuthi vele ingabe ngiyavela yini emoyeni kodwa ke nangivela emoyeni kuwe ngivela kuwe phela usherele live streaming uyisherele lomunye kuze sitoba banenge beve ukuthi sengingenile emoyeni angathi noma ngihamba kahle yini kodwa nangabe ningiva ake nibhale kuma comment ngiyawubona ke mina ukuthi ngiyevakala ningibhalela kuma comment ukuthi ngiyevakala kahle kakhulu futhi nangabe ngingevakali nibhalele ukuthi angivakali ngilokhona kunjinja indlela tekusebenta lamhla bengifuna sibhunge kafishane bantu abakethu bengifuna sibuke indzaba yebuganu ikakhulu ngoba sisesikhatsini sayo eveni leSwatini sisesikhatsini la khona kule mpelasonto lefile nje bantu abami sisuka kuyo umkhosi webuganu lo talwa umkhosi noma lesiko lekwethula angikuphinze ke lokhu ngenda ukuthi ngithi asikhulumise kafishane isihloko kodwa evikini lelitako ngelesithathu sidabe sikhulumisa isihloko lesithi umuti wesiswati kusuka kwakhiweni nakuthiwa kuyaqaba lilala kuze kuyawubalikhala elikhulu nje impela lesiswati sidabe silikhulumisa ke ngelesithathu evikini lelitako nangabe siyevana ngicela phindze ningibhalele kakhulu la kuma comments ngizothola ukuthi ngiyevakala maye babe sisemoyeni ke besisehlane kule mpelasonto lesisuka kuyo kumpelasonto leya lesemuva besisebuhleni kubungatwa kugujwa umkhosi lomkhulu eveni umkhosi webuganu lamaganu yini ke nkosi yami na buganu yini emaganu kunesithelo lekuthiwa liganu lesiqhamuka esihlahleni semganu kuthi nase kuphisiwe kuphume buganu mabito lamathathu lawa lamaningi emlonyeni wemaswati kodwa abantu lokho ukuthi leli bito leliconzene nani lihlangene nani kuba nalesikhathi ke la khona emaswati ashulungana hamba yowethula ngalesikhathi sekuthi emagana savuthiwe kuyaphuma ke bantwana ekhaya nakuthiwa nje ekhaya lakhile kunamkhulu kunagogo kunebantwana kunababe thathe labantwana labangemantombazane kuhanjiwe kuyiwe lemahlathini kuyowuthobongwa kubuthwe
lamaganu kubuthwe-ke lamaganu afakwe kubasakazana, afakwe kubosakaza kuthathwe-ke letho tikhwayithi elikanye labokhonza ekhaya sekugcwaliswe lamaganu bashe enhloko kubuye bafana babaphathise kuyiwe ekhaya. Nakufika ekhaya kundlalwa leyo seyilanani nayo kuthelwa la ayakhethwa lamaganu ayakhethwa nasakhethiwe nawo futhi kuye khathi emantini akuwashwa lamaganu. Inhlanhleko phela ihamba phambili, wenda lokho nje tandla utigezile ngobe kudla kwebantu lokwentiwa la. Kukhiwe umsutane, lo msutane ngewani wekwekhuta phela timpungane tinganuhlala la ngobe sekucale kwendiwa kudla kwebantu. Sitsinza indzawo yebuganu nje, buganu nabuphiswa kuhamba lapho nase kuwashwe lamaganu sayathathwa-ke athelwa kulomunye bhesini elikanye nangabe kuyi-etheni kufakwa la kule-etheni na kuloko lokufakwa kiwo lamaganu lathi awuphiselwa khona kulelo gqoma. Sekubuya-ke kushiyane ukuthi lelo khaya liyaye lihlabe ngani, asatohlatshwa-ke lamaganu. Lokuthi ahlatshwe lamaganu sekuhlukaniswa, sekufunwa lelihluto lawo lobunanzi lomsoco lamanti lalakhathi kulesithelo. Hlatshwa-ke lamaganu ayahlatshwa kuyehlukaniswa letindvumbu tehlukaniswa nalamaqembe. Ngiyacela labathanza ngivene elihlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami igabho lami bachubeke sibili bashere ukuze sitowungeteka ngoba kufuna ukuthi ngase sifikile etimombolweni letisetulu, kodwa-ke singefika njani etimombolweni letisetulu na ungashare phela share le live stream bakhona labanye abantu batowuyithola uyekele lo mona ngobe lento le kufuna ukuthi abantu bayithole. Lihlelo-ke lubuyile sisetulu edolobheni eMbabane estudio Evolve Studio kuna gogo eswatini mayibabe Buganu phela lengikhuluma ngabo nibobathi nibokuhlonipha buyingoti vele. Lolo ngento engikhuluma nayindzaba nayo ngikhunjutwa kunayindzaba ya 3 May le holiday lelikhulu eSwatini, 3 May holiday lelikhulu eSwatini le comedy one man show ya gogoandslwane. Ngisembabane The Lion King studio la sibasithatha khona-ke basiletha kini. Ngikhuluma ngala indzaba yokuthi kuthi kungahlatshwa-ke lamaganu bese-ke asayabondwa kayagqovwa kutowuphuma lobunanzi, kutowuphuma lomsoco, uhlukane nalamacembe, uhlukane naletindumbu. Nase kukhishwe lapho-ke kuyacala kuyacengwa, kwehlukaniswa letindumbu nalamanti, kusale lamanti lalokuwona lomthombo phela ufuna vele. Nawo kuyacengwa kubekwe-ke lapha nase kucengiwe kuphole phindze kucengwe kutowuhlandeka. Elikanye-ke sekuyavubelwa lo buganu sibucenga sibe sifake emanti bunganuba phela lokuthi ufake emanti lapho bukhipha kahle letimpephelezi talesihlahla nanani bucenge. Sekuyavubelwa-ke buvubelwa ngani? Buvubelwa ngashukela. Thathwa ishukelwa-ke kuthiwa qula phakathi kuyatanyatiswa phindze kuyawubekwa lapha kutaya-ke ngalokuvuthwa. Nakuvuthwa sengila-ke khona abantu abami nase kubekwe lithanzane phela nase kuvuthiwe sengila khona vele sekuyahwebha-ke uthi umbutho lengo lena yendiwe lani ekhaya leSiswati lakhile nje. Gogo wakhuluma ngetshwala ngobe nina lengcondweni nenu netshwala. Tshwala ekhaya leSiswati buyaphiswa vele. Nangabe kusikhathi sekuthi kuvuniwe nje kunemahwabha sekuvunwe-ke kwentiwa nakabe maningi lamahwabha la sekuyaphiswa kwentiwa tshwala bemahwabha beluhwabha bebuphiswa kwayitolo bungaphiselwa bandana balakhaya. Angikuphinze na tshwala ekhaya leSiswati hayi nina senahlala etindlini ngoba nesenahlala endlini senathabambisa nje senanika abantwana ukuthi balibale ukuthi gaja. Ekhaya leSiswati tshwala bebuphiswa
buphiselwe lenhloko yalakhaya ngenhloso yokuthi babe akusumuntu longenekako sinome kanjani nakuthiwa nje indoda impela ekhaya yakhile ngibabe okusilula ukuthi umfati angethatha ukukhuluma noma ngayini ngoba baba wahlala ngiqinile vele ngesiswati. Hayi-ke lala bakhona nyalo ngoba lala bakhona sebodedi bantwana sebagicika la itulu kubo banwayetilele laba itolo bobabe bekungangeneki bekuphiswa-ke lo tshwala kuphiswe lokho ukuthi babe utawubita abangani bakhe bomakhelwane kuhlalwe la badleke lesidlo sebantu labadzala amayewula bovu bajabule udwebele la abadzakwa bajabule nangabe babe aye ngesheya kamakhelwane bekuphephetela indondo ngilesicephu phela lesikhomba ukuthi kunetshwala la kuphisiwe lakhaya sewuwele-ke babe nangabuya batambanga eliculo babe eta lakhaya labo ukuthi awu babe ujabulile impela sengilakhona-ke make uyakhona kungenisa indzaba yokuthi hey baba wazibani naku phela bantwana abasembathi lutho la ekhaya tingubo sekude nankunze bovu na blends bethi ngathi ahlatshwa yini kutoshukwa kuphume tingubo simane sithathe thinele lesilala ngato sembulela abantwana bese sithola ingubo lefuthumele thine kulaba siseluhleleni SiSwati Sami Bungimi Bami imigcapho lami kunagogoeswatini uma ngabantu ukuthi ababiye bathamele njalo ngelesithathu nakungene insimbi yesiphohlongo lolo kumele ukuthi ngikhulumele indzaba yetshwala ukuthi bephiswe lana ngifuna bathi bantu ukuthi akusiwo wonke umuntu onelungelo lokuyofaka umlonyana wakhe etshwaleni unatha tshwala unatiphi tingasathu ukhathatwe yini wena kwalo ungakhathatha wena ngobe labantu labo babe bebanikwa lo tshwala nje vele bebahlala bakhathethekile inkinga phela emndeni athi ngangabani abethi-ke ngekunatha lo muntu omdala asalase uyakhona make kufaka inzalo awu babe nebantwana bayakhona ngalo langa lelo kudlala naye Buganu-ke bungena kanjalo kokuthi buphiswe lakhaya bese buya kwethulwa kuqala nje lakhaya lakhile cala ekhaya lakhile kwethulwa umntana wesilisa uyahamba dubulethe inyoni mebuya lakhaya oyose le nyoni ayihlutha ayose bese uyayithatha ingavuthwa ekubaba ayoyethula kusuka ekhaya kuthi emangweni siyethula la emiphakathini yethu siyethula etikhulwini tethu ngekwetigaba siyethula futhi kubuholi bonke lobungetulu kwakho uyethula nginganibekisela kanjani nje kuze ntokhona kungiva kahle lelisuku lokuthula ukuthi lisebenza kanjani nine ngobe nibantu labajwayele namasonto lasakhona kuyaye kwenteke kanjena-ke bantu abami esontweni wena njengalokuthi nemabhlanji phela nemabhlanji lehlukahlukene ninikela la nalolo phethe nine la ayonikela kulolo phethe yena lolo phethe yena uyonikela le tikanta kanjalo letibusiso kuyofika etulu kulo ngiyena angumsunguli ngobe lo msunguli unathi lonke kuhlupheka kwenu nako-ke la kungena khona lisuku lokuthula bumco wabalo nebuhle balo ngobe nangabe ngibusiseke la ngiyahamba ngiyowembela fana ukuthi kwethula kahle kahle kukwembela kuthi ngisibekela ngaphandle siselihlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami iligcapho lami ngitawuthatha-ke ema-comments abe mbalwa lama comments le ngitawafunza la ngidawafunza ngiwaphendvula asinawulula kakhulu lamuhla asinawulula kakhulu lamuhla ekakhulu ngoba sekuphuthekile ufuna singene ngensimbi yesiphohlongo sekuphuthekile kodwa-ke naba bonjinela solo bamatasa labendela ukuthi sitofika kuwe kune-comment lethi yini bosophekula tikhuni bophekula tikhuni okay ngombuto lomuhle lo ngiyawujabulela uthi lona yini
bosophekula tikhuni bosophekula tikhuni mntanami. Uyabona nakuba sikwelitiko lilihle kufika umuntu athi uhlipita lo mlilo wakho aphekule letikhuni lo muntu loyo usuke angumuntu wedlame ngumuntu lohlose bubi abantu labasukela nako bantu labeta labahlohla impi nako ke bosophekula tikhuni bantu labeta kutokususela lidvishi nje bantu labatokususela lithuli manje bese uyamangala ke kumuntu kwekuthi nabuta kwekuthi yini tinthuthwane uthi nawuthi tinthuthwane ngemashekeshe athi yini emashekeshe nawuthi emashekeshe akawati ukuba bathe unamathanda ushukela athi mathanda ushukela umchazela uzufike umuntu lo kanjalo nako lo ngase sengingakwati ngoba ngizama ukuchaza indaba yokuthi bosophekula tikhuni yini. Ngicela kufunza lenye i-comment bayangivetela bonjinela la kodwa-ke sengithathe ama-comment lambalwa ngicela nifakeni imibuto la kuma-comments nifake tihloko lenifisa ukuthi sitikhulumise sisekhaya eSwatini. Naku-ke lokunye eluhlelweni sitawuqala kumema abantu labantu lento abamema mina ngidawumelela nine elihlelweni umbuto lentabeni udzinga ukuthi uniuve kulo muntu nitawunika mina nginibutele kulo muntu esitabe simmemile labantu lesitaba mema sitawumema abantu labahlukahlukene la kulamasiko sitawumema umuntu lokungumgijima emangweni silanze induna yemcuba silanze lonke uhlobo lwebantu lelingafike lisite thina eSwatini silanze abantu labatafike banihlatiyele ngetibongo kwehlukana kwato namuhla ngito undvulela nje ukuthi eSwatini kwentekani ngiko sengithi angendlulela lapha eBuganwini ngoba sisuka kumbela sonto labe sikupha khona umkhosi weBuganu. Ngiyacela ke sichubekeni silike sishare sifollowishe sisedolobheni eMbabane at the Lion King Studio la sicopha khona silethwa kuwe la uhlethi khona. Ngiyacela ke ukuthi ningagcini namuhla kushare ni like futhi kube njalo. Lemibuto lengithola la moyeni uthi lomunye uyachazeka siyabonga kakhulu na uchazeka share ke luhlelo lukhona buyisana inhloko lenifuna ukuthi sitithinze sikhulumisane nato sikhulumisane nato angathi noma ngisangena kahle yini emoyeni ngibona bonjinela bami sebaqale kuphambana embikwami nangabe nisangiva kahle ngicela ninginyusele ngema-comment nibhale ukuthi ngiyevakala kwalendlela sebaphinzile behla baphambana ngayo bataze bangcunzane labonjinela chazelani mina ukuthi ngiyevakala yini bathi ukhona kwathi ukuthi cha sifika kahle emakhaya ngemhla ka-3 May even naseSwatini kune one man show comedy show la khona gogoandslwane batabe baperformela eMaswati 2 hours batabe baniperformela 2 hours Happy Valley Hotel. Siyanimema ke Maswati ukuthi nite ngicela nisivetele ukuthi siyevakala yini lo ngiyena buka isound akasangiva kwende kube kukhudlwana ke angiboni phela emehlweni mina angibona emehlweni ngalamalampu siyevakala yini namuke nonkhululeko Mvulana uthi kusho ukuthini ukuthi makwabo lo mbutho ngicela ungiphinzele lo mbutho angathi noma usho ukuthi uthi makwabe nakathi makwabo phela makwabo lokusho ukuthi uthi lo muntu lo make wabo losho ukuthi ngunina phela walabo labashoko nguyena lolu tala lalabo shoko ngoba lenkulumo yakhe ayiconza sengizame kumelulela yona kunetinto manje letinye la Swatini letifana njengokuthi athi umuntu bani ute netinsita kude tinsita eSwatini kunelusito ute nelusito sasitakala kude tinsita nako lele ngifuna ukuthi ngive lo mbuto lo ukuthi uthini nakathi makwabo ngicela ungiphinzele Mvulane lo mbuto Mvulane ngitokhona kuva ukuthi uthini lo mbuto umuntu ophendula siku 416
webantu labasibukela-ke emoyeni, siyakujabulela kakhulu lokho. Naningachubeka nishare nibutele imibuto into uphenduleka. Lamuhla ngitowuchaza ngale ndzaba yelihlelo nako lokunento ukuthi ngangena emoyeni kuleli langa lalamuhla nje. Angiphindze-ke ngifunze lomunye futhi SDZ uthi kusho ukuthini kuba ngigubhela kwesakho kulungile. Kuba ngigubhela kwesakho kusho kwekuthi ungumuntu lonemona kafishane, ungumuntu loticabangela wena, awukhona ukumcabangela lomunye umuntu. Nangabe kuthiwa kuyadliwa nje, uphakela uze weqe nalekunani lelingenelisa wena, sewuphakela wathi nalokuthi lento ukuthi udayithini. Nakuthiwa kuyadliwa sowuthethe inyama tibekela ngakwela labanye abasathola. Sithi-ke ungigubhela kwesakho kafishane ngumuntu lonemona loticabangela yena. Ngiyakholwa uphendulekile, ngumuntu lonemona loticabangela yena. Sithathe nangijabulani Ncumalo uthi yini inhloso yelibandla emangweni? Yini inhloso yelibandla emangweni? Jabulani, inhloso yelibandla emangweni angathi kokuthi usho loliphi-ke libandla, noma usho leli bandla emangweni njengabo bandla ncane nabo bandla khulu lalabangibona bathi nyawo, noma-ke bangibona emathulusi aloyo mphakathi la emangweni, ngobe bobandla ncane nabo bandla khulu ngibona babukele lo umphakathi lobukwe sikhulu lesibukwe buholi belive lelikhona eSwatini. Nangabe ukhulumela bomcokwa belibandla lelo noma libandla lekukhonda, ngicela ngoba emabandla ehlukene kunelibandla ukuthi libandla lapha la kukhonda khona la ekhaya lisonto noma libandla lelasemangweni. Hlukanisa lo mbuto-ke mntana kethu. Kodwa bomcokwa balokhu baleli bandla leli lisemangweni njengabandla ncane nabandla khulu, dinyawo tendlunkulu lamangweni kuthunywa bona labantu, ngibo labaletha tinkinga la, ngibo naloti abaphindze futhi nangabe sekunemntana lophuma lala bete bakubonise ukuthi kufuna kwendekeni, ngibona abantu akubophela lifindvo akuti le akusuki nje umuntu emphakathi etela kunje bandla ncane nabandla khulu kufana nemakomiti letele kutowulekelela thina. Sithini SiSwati kukhonda kubaluleke kakhulu eSwatini. Kokucala nje lokukhonda ukuthi ngikhone ukuthi ngiyawuthola la ngingafihla khona inhloko, ngakhele bantwana labathi awufihla khona inhloko. SiSwati sithi kude ukuhlupheka lokwendlula kweswela indzawo yekufihla inhloko. Ngaleso sizathu-ke kukhonda kubalulekile kakhulu eSiswatini. Kude umhlaba kawuthengiswa nje eSwatini, kuyakhondwa uhambe wephi. Ngibona sesingu-414 emoyeni, cela sishere. Ngithatha imibuto nje. Yini sithinjana? Siyendiwa yini nemtsimba? Ngiyabonga kakhulu. Sithinjana sitasikhulumisa kabanti nase sikhuluma ngemuntu ngiyokuthatha umfati, ngoba sihloko lesiphelele nje lesokuthatha umfati emntini weSiswati. Sithinjana ngula khona kutawutekwa umuntu ngale ndlela leseyiphuculiwe yekuteka lekhona. La khona utekwa ngulaba balakha bolendvodza, bakuteke bese bathatha imvuma bayoyimikisa lekini. Phuma wena-ke nase kumikiswe le mvuma umikiswa lekini, nase bakususa lekini bakubuyisa ngala. Sengula khona-ke sengula ekhona-ke sekutase sekubuya lesithinjana. Lesithinjana sesekukuletha la.
ngihle ngiphazamiseka phela sengimdala mina futhi lokho ukuthi-ke sengiphazamisekile ngibuhlungu bantu abami kakhulu ayibe incane siyakholwa ukuthi evini lentako ngithatha imibuto bengikhulumisa indzaba yesithinjana nyalo kwekuthi isithinjana sentiwa ngalokuthi sesikulo mteko losophuculiwe noma losobe uyathinzitwa wakhiwa kabusha lo mteko losocoliwe ngoba umteko wona sibili umfati utekwa bakubo nakatekwa bakubo-ke kubate lesikhala salesithinjana kusuka lesithinjana kusuke kungileli dlanzana lelithe kuthiwa umteka vele kodwa-ke ngale ndlela esekhona nyalo sithinjana kuba ngilabala besuka ngale bete ngala siyentiwa nemtsimba ngoba umtsimba ngila kuyawuhlanjiswa khona umtsimba ubaluleke kakhulu sitawuchubeka sikuhlatiye nasikhulumisa lesihloko lesithi kuthathwa noma kutekwa kwentombi yendiwe umfati mayisela uthi okay uthi mayisela kuthiwa intombi iyakhiwa ngeSiswati ngicela uchaze ukuthi yakhiwa njani netingoni letilandelwako woka bhala iSiswati letilandzelako intombi iyakhiwa ngeSiswati intombi iyakhiwa ngeSiswati kodwa ngiyawuqonza mayisela umbuto wakho ukuthi ubutela kokuthi lo muntu ufuna kumthatha intombi yakhiwe kubo ngeSiswati wena awuyakhi intombi uyakhe nje sitaladini ngalo mbuto lo ubutela komayisela wena wakha umkakho umfati uyakhiwa kubese kuba netingoni tekwakha umfati intombi yakhiwe ekhaya ifundziswe ikhuliswe ngale ndlela yalakhaya ifundziswe inhlonipho ifundziswe lulwimi ifundziswe ukuphatha nako konke lokho le mibuto leseniyifaka nyalo eluhlelweni SiSwati Sami Bungimi Bami licapho lami evikini lelitako ngelesithathu sitawucala ngayo kuphendula yona kucala singakathathi isihloko lesitabe sisilethile ngensimbi yesiphohlongo 8 Nzambama sitawungena emoyeni sikhulumise le mibuto leninayo kwanyalo gogoeswatini uyanimema ukuthi mhla ka-3 May eHappy Valley Hotel wonke muntu akathenga lithikithi iGeneral ing100 rand iVIP ing280 VIP tabe kucala futhi kutabe kugcina nangu GLEN uthi yini kuhlawula umntana futhi kubaluleke ngani waziwa umbuto lomhle kakhulu lo ngiyacela bonje mina lamane ningiphe isikhashana lesincane ngiphendule lo mbuto lo nje kuphela umbuto ngiyawuthanda kakhulu yini kuhlawula umntana futhi kubaluleke ngani nangabe utalise intombatana ungatalisi umfati lo mntana wena mfana akabi wakini ungamhlawuli noma ke ungayokhipha inhlawulo le ekhabo lentombatana uyoti veta uyoti phipha lo mntana ube solo awale simanga ke lesivama kwendeka bungoti lobendekako lo mntana ngebuntu balekhabo lentombatane bambita ngalesibongo sakho wena mfana kani lo mntana kasiwakho wale ngoba kakahlawuli lo mntana uhamba uthwele lesibongo emadlodi langamati ngobe kuze lo mntana atiwe kufuna ukuthi lo mfati aqala atiwe lakhaya njengaloku le ntombatane beyingatiwa lakhaya phela le ntombatane ayikatekwa nayitekwa le ntombatane inikwa sikhali igcotshiswe libovu lokusho ukuthi yemukelo la ekhaya imnikwa lamadlota lakhaya uthi alisintombi ke yona lengatiwa lo mntana uba ngumshana abe ngumshana ngaleso sizathu ke
ningixolele kakhulu luhle kuphathamiseka kuningi abantu abamake namuhla la siqala khona leli hlelo evikini lelitako kutabe konke sekulungile kuyembili selinemalanga leli hlelo lingekho diningi into lebezithi shota la e-studio sesibuthisile futhi siyacela ukuthi ama-sponsors abuye kakhulu ngoba nakubuye ama-sponsors kusho kungeteka kwaleti into lebethi shota la studio ukuze abantu bahlale nali luhlelo nalo ngicela ukuthi le yanaka ukuhlawula umntana siqale ngayo kuleli viki lelitako siqale ngayo siye embili kwalamuhla ngimema abantu ku-3 May one man show yagogoandslwane Happy Valley Hotel babayini